Yambi owulina mina bakare ngbara gongo onu jigoni le gboberewe kadune michpaka ngere ligusaka pai du arme na frali pabangwa pai Yesu ayeye berewe ya murengo dunga ko ayeye berewe kashidunga rengo dungani anawiro pa ino howai dungwa boro ama sadaka frali gipa ngaga Kristo nika yeye berewe roga geneyo ni bakya dunduko ogwa kura hakono hongo gune yirogo ziaje kekya payo no ogwa kura hakono ne ye rogo atungusa pa duzekyo ne yirogo shino aboroyo ngogu no vundo liraniyo ni bakare hegbe ro haru fulani ngani ngare ngarogo sangmomboliyo kebi woli durengoni bien Yesu akido henga won kandu we yeye berewe ane beja pa rogo ziaje kekya payo rogo versi ni dungo hegbe onorogo yoani kapita habawe na biama versi sankochi biama ya ko hanewe ko ni rungongo potoloni ya oni jipamboli oni jipare orogo gabo babambu dungu baye duyo kashina dunga woya kami gumba hafuroni bambi ko minando kamba kada ba furoni kamindu kamba kada ba furoni miye yebrewe kirogoroni fore hodumini oni du ho miandu kuoni oni ni gene kuho amina Yesu namba kada ba walifuga kaboro giregbo anara karogo rengo giregbo ya imbahanga investigative judgment de duni karaka yanyaunga ni du yamba kada ba funi aware ine wishigora karani kaino de du ni karaka jipayimba kaji ba funi guboron karaka ya unga ya yamba kada nga ba funite moino jeje ke japa ya guba yamba kada fuga gombali aboro bangili se bingu hote tusi ajanga pahate ngba franga chipapa ate ewu panga chimasisa gani abana chimasisa expression ina pe beyond expression kapa mbaka dogura goleta kanye sekinji ono kaya angera pasa uli boro makura ngbotuno yo kuna zona kusandeno tata wale rogo marako kapta bawe na biata versi tunachi bauru na biya makuchi bauru na bishe bachi uwe ziazia kekya pana ya frani we ni gura gore fora go gbenangbi ya dada uru adada jiwia hansangara gote akari kura chuwa alio na gwa tandu dumbo ngbotuno yo yezigizo ho zigizo ikibi huli boro koni yerogo mai na bakale tandu na imarago kwa kedaga ko amaraika idungunaga ko siasia abororogo gizegino dundukole jigido sende yo na jigido ngbotuno yo amina ankebi hele wulina minga ya Kristo we onukaye fo gbenangbi duni kadwa dumbata fu Kristo ye na yemekini kasana henga yamo anaraka rogo gbenangbi kachidunga anaraka rogo gbenangbi na yigo upanga Kristo mambede kaye yako hanewe ningbako o ukaye ni ya dada uru adada jiwi sangara gote akari kurachuwa alio na gwa tandu ngaga ngbotuno ye zigizo bomboiko dungo gunika manga bomboiko guru Kristo naka zora kusandeno kikarogo ga kaboro anga papara zagino nikaino hongo kura papara zagino kache inongo hoyate aboro dun nikaino ho bambiko ohomo mbotuno nuko nika wawa ogwa kale kurana birane mena gujuwe na biru uru na hansara goriya ogwa hani dunuko nikanne gene fu Kristo kuye okwa pehero kuro vurisinga okukayeni ogwo humbu tunone ka ha woka no guina ka ira ne upanga sinikanne gene fu Kristo bombo ikonika manga bombiko oguyo dumo mbutunu yeno boyo neka gasako chipa kuye kajaga ka boro ka kusiasia aboro opeko hanrogo versi bauru na bishe buchi uwe
kwa keda ga kwa maraika idunguna ga ko siasia abororogo zegino dunduko chijigido sande dako chijigido mambuturo na igo gupanga kamvradu banganganyo kamvradu ranguyo muni ungaro muni kangbaro mo ngaga Kristo ko mo ngaga Kristoli kamvradu nga mo ipipo bujuwiyo mo ipiario mo ipiro kuraba adunga likpoto sande ya ga Kristo amaraika kunka kideyo ini kadunguna ga ka boruno boyo borhone ka pate wojeja keke apa afra ane frane mine bienga borubawene pangmanga du frane nga Cristiano chipa ane gihe ane me wakanu ruho kaduna na mobangilise na kido bombiku gani biane ke yego kwa gumba hawoni mbako kachinga Kristo gumba pai zilenganita so tidunai upanga ani megani da pase kuchi Kristo mkukunu ke yeye Kristo ya onga zinga bekpio onga bata guboro eji kuchiru kachikani volekpi ni azinga belewe bekpio ogwa aburu dukunga guyo na piki na ida pase kuchi bia Yesu Kristo gayo muno na bahane kazaka ogwa malaika ngoguyo neye na Kristo sam du bange yo wakana rumbutu mai ki hingbo mbotunu yo ni kandu gusunge nga kandu ka dunguna ga Kristo aboro ni basan sargo gwara goye kishiji yoro goyo guyodu zingi bekpie no guyodu ni ungayo ni kadunguna yo sesa induke bibia ulingogu ba wene panga guni kamanga fu kumboli aboro ulinga yangada bukmena pai ngugu nina manga gamboli aboro guru le chika jigo ogwa tungu sapa ana gya hanga wa boro ni kwi ina ya frani we kani kwelingo ya gubore ni manduke bigbia bia majeni ku paradiso yo ni rogo zezele jiba ane duina mbora ni fu biarango kachidunga guborole otado ogwa aboro ngugu ni ekwiko inandu ni basa fu biayo kunuka yego chipada adodu ko yego chipapa yole kachinja aboro da piche kini nduko no foko kwalio kunuka yego sanda no chipapada jaja kikiapa apanga pa ogole franete jaja kikiapa na ya biani ke yini chiko alio kunuka zona kikijiga kwa maraika ikadungura aboro ni basansa gulinga sangmamboli gwana gyange borno pina ndo kwalio le sangmamboli nganite bomiko pahon rogo jeje keke pana yawe borno pi hinduku fu bianyo ni basate borno nga ku fu bianyo rogo piyote jire tungu sa paido ho yeso andu ni kumbombo tunu yo fomboli ba fu piyoko fu jinga ko bekpio kwandu nga ungaboro dunangyako anga torona ngyakote kwandu kuchibangiri amokeji na ogwa adezire ngoguyo na do hodunduko anake biege aparo ga amokeji kapita hasa ga versi tonachi libo akuchibawe anginga sangmamboli china ya wafrani okwa gumbo ege apai nire woya ngera ko kigaku aliyo maiki jiko chibangiriyo woya ngera kumbombo tunuyo kinji wakwandu akumbaki rupa chiyo uwe na pushiromu chipotoyo ikinya ako aboro Galilea chipegine ruoni chini kaangera kumombo tunuyo gi Yesu le jiyo kaja beroni kumombo tunuyo ko yeye a wa onebiko konindu kumombo tunuyo le amina jaja keke pana gumba gine ya o Yesu ando ni kumombo tunuyo aba wulika angera ka biko konindu kwalio ya mai kijiko chibangiliyo kukili mikurogo mai kukwingi ya oya angera ne kwindi kumombo tunuyo akumbaro pachiyo uwe na vodi pusilamu ogwa akumba na adu uwele adodu na ngeyo
anga kungba aboro nange yote amarai ka dunga guyo na ye ka yambi Kristo kumombo tunuyo ya pedezile pai frani ngegine ya yafu amokejiwe akapuru Galilea chipegine onaru chineka anjera kumombo tunuyo gi Kristo ngogu kono bikore gi Yesu ngogu kono biko kono kumombo tunuyo le ko yeye brewe ipe heningbe yonga ko yeye brewe ulinga gwa desile pana bielo go jaja kekya panga amaraika yawe Kristo yeye brewe Kristo pehene chiko ono amaraika pehene brewe bi ya kunke ye we ni biko kuno kumombo tunuyo why do Kristo ando kumombo tunuyo ya kwanduro mai kwanduro go mai yo kumombo tunuyo kunuka karaga chiko kana rogo mai yo brewe yo aninga bake yugoti kidu ni toni mokeji dagbogu yo na do bawe no uwe rogo ga kubambata kitabu ga haforsi bisho bachi uwe kuna yawe oningere kuna ye rogo mai bangiri aboro biko dunduko no guyo no nko mbatunga aboro orungo mbikoko zagino dunduko wo duhe amina kuna ye rogo mai na bangiri aboro nka biko dunduko davro guyo no nko guyo na asawi ako guyo na ken kana kiwe ki me kulikoyo ogo aboro na asuko dako na asure ya angbatunga aboro dunduko nikorungo mbikoko mbiko ikebigu paninga atika giborongo guni ya mangani na bubana pare bakare paboro dungeni sineka dunga kare urufuyo nedanga gurure dunga kare urufarete namo katinga monada kadu dagbogo aborongo guyo kunukeye karogoyo chingbangba ono kachidunga mon kadu dagbogo aborongo guyo ragono ka gbana chiyo naga koye changmangata banja boron waingo guyo ne ko bi Kristo ko kay yegoni jaja ke yapana ya bangiri aboro dum ne ko biko aboro dum davero guyo ne imiko yamo yoni unga yokinjana me go aboro ne imiko yoni unga yete ono ko kay yeni aboro dum ne kajinga bekpio oguyo ne imiko ikibiko ono yakaraga chiyo akaraga bere yekrogo yemuno be iliwoko be gako tanimo be gako tando ono guyo che na ejipako yo dunika nika yambiko nika dunangbarago ali bunka do hon gbowe guri bunga ga Kristo yo na guri gbo anjanga ga Kristo yo ya ginili guma da kaducha morogo yo mo bane pagu aro nga Kristo kwa hon chipegine ya ogoko chabe ko na nduko no povuko chipaparo gwaimo akwaimi chipaparani manga hanga kuimi wogure ono kimikazangarani azangate rogo yugo chiboro versi bawe na biata bai me ki gashiye gwa kangba na durogo ho pio na adishi ki gashiye gwa kangba na durogo ho ikini sopu wanga aboro dunduko niningbishi he kuchigayo manga apai amina kashifra dunga gomboli aboro ikpiki imeyo utadurogo weyo ho yekpini ya kurayo gui mele cha gasa ya gasa gu wele cha gasa ya gasa gu henye kpimbiko ho cha gasa gomboli abora gasa fuko ha hon ka gasa mbolite ha hote udeginga turo ye in ka fu mosoro fa aboro dunduko kuchigayo manga apai ngamo manga apai areme in ka fu mosoro ho foro kana kuchi wa mo mangi mungi wene nga ikifu mosoro foro nga ga wene manga apai omanyi gbegbene ikifu mosoro foro akochigamu gbegbene mangi apai gomboli enjiko ni kadu nga guhe inika salang manga aboro kuchini mwana banda gomboli enjiko wakwaida nani kuchisang bako
yambi ko gumbi nga gamboli ma bana nga gamboli nji ko kwa da na anite ma basa sang baka basa maka jogu musoro nga gakpiyo bombiko ka change ko ngai nga pai okno gurani nasana henga ime moroboro na cementi bono kan waka kuraro goyo minasana nga henga yamo he honka gashimboli mboli na tondu apa dundu ko beko ke voro maro ku gimbiya yo gwana biero go biya ogwa gumane ni gbana mane dani kami monone na asmendo na me monone nani monono nani ceramic idu makura kurayo gamboli boro ngamo makura kuraro gurago yo moyono korogoyo anga chani ka baka bunyiran nani ngami akura mata umenga gamboli ha kusarani rogo gani abana abarunuku yo moyono korogoyo an kingi akisa chirani nimfutu sande kon ha kusa bororani nani personality roka kusa belewe niveau von kwa pehenga kama nga padun ko niveau von wa para guna ngbatile nani chidure Yesaya bigi pare bakuru yo rogo toromboli yo kuku kehen rogo ga ku kitabu nga Yesaya kapta boruna bishe verse ruboa kukiya ya gumbaha nigura gore oningere gani mboli dure ani asungu jiko kubatishirani yakova dure ani asungu jiko ani duna ngbara go kiningangi rogo gako bata amina gidule nga sangba gwa borongo yo na eje kuchi Yesu na asungu de Yesu sangbarani anke bi Kristo ni kuna kuru mongbo tunu yo ka zona kusaneno na malaika bombo iko kini mangi rago ngediriri rago ngetititi rago na kiki kulingogu ulegbo anaka njangi na bakaring bara go be potolani bombi ko gine an meno panga ni bata mada an mabata be fara go an mabata be asogote an mabata be ngungu an mabata be kara pongo na gbarani ana pingo belewete kamo dudo gogo aburungu gine ka gumba gi pare ba meno pai dukado bombi ko ma pingo belewete mbolinga garaka ko kumada ka bata salani Paulo kini frafra ni cherogo Santa Soloniko biama versi bawe na biata kuchibawe na mwambe kini ya ono owuli na ane pingo nyomu oni zanga ino poguyo ka chinira mete ya ko ni rungongo wa kura aboro adunga na mabanglise chiyo yate bombiko singya ani iji pai ya Yesu ekpiki jingi berewe womboli ni keye na guyo chini rame rogo Yesu yo bombiko ani nagumba gere furoni ni sangbagya ya ogurani kadu ni ongarani kinye daho bia keye ni ani andunga mbata yo fogu yo chini rame wasante bombiko bia ni kazona chigako mangbo tunu yo na bakere tatangba na fugo bakumba maraika na gamboli kwangi oguyo duni kangbayo rogo Kristo yo kigwali mbata fogure ogurani kado ni ungarani kinyanye ya mongo tukarani neyo rogo mayo kagbia yugeyo aniki duna gbiache nyanye kindi were oningana sichironi dagbroniyo na egya paire amina rogo Santo Soloniko biama Paulo na ya frani we ya gbiani ka zona ni chiko alio one bihere ogura na ya we boro na ekpikini ndufo gbiario ene che ne binga bia na zona alio cheni chiko kusande no chipaka rogo ka aboro oguyo na ekpiki na oguyo dukinji ni ungayo gama buru na jugo ka ndufo gbiari ore bingire gu kura gbio dunga gu kura kokya bian ka zona ne chichiko kusande no ikaro go ka boro Paulo na yare we ona de gupanga ani ni gini panika manga chipo guyo chini rame rogo Yesu yo bombiko ani
oguyo chini na me wokan yawa oguyo piki zinga bikpio duki na ho chipo poyo bambata zinga bikpio gamboli aboro nka zinga mbata nego gupanga kura zinga bikpio kono ho bari wenga guwe ono chipo gamboli aboro te kachidunga guzinga bikpio nga gubambata ha morogoyo muna mako bimko guwe zinga bikpio anga chipo gamboli aboro te yake kepa mafra chipa ha chidu ya anandunga kumbotunyo mbata foguyo pikita mata foguyo chini na mete bono ho oguni nika gbali heri kpoto se nika kumbotunyo mbata foguni nekpite watadu oguyo nekpiki nika nduki nimbrani sene note bono ho nduku kumbotunyo kini mbrani note nika ndo na barani dunduko chibangi sare gbosa kanuka gbia wegeyo akin ruche ho kanuka raka na gbia nyanye kinji wo ya pe hen ruguge versire kini ya aninya kichirani ne gya pare anin ngana si chirani nani achinga manangana sa chiro na tungo gya pare onkadu na sa mamboli bero rogo yugo ti boru no we versi biso bachi sankuchu biso bachi uwe kokinya fere egya pare ngaruru he ngarengo bianga mboli na fuga kotoro fu enebi ko akejiga ko maraika ko yogo pogu apai neye kamanga membeji fuga ko moyombo were oningere mineye ni ipo borumakungo guni nakakuchi pogu gumba pai du rogogi kitabure amina grenga rengo ori nemi bona yawe ya pare rengo ngani te rurupa ngani te gure kinaga mo do mo magya bia ya uneye ni ipo guru yesu nikayere chinika do akya fugukura ligbo guri igbo ngogo na amanga kristo ngeye kipaboro gore kiyoya na soga ko kin sogo apefonko ogwaboro na amanga beranyo na pamboli ya rogoruka kapita bauru na biata versi bauru na bawe chinaya ni gura gore ya tona gumba fu aba gangara oni chiwi ku aururani na fu agangara oni dejirani amina ako aboro nuka yamba ba gangara si chiwi kuliyo na gangara ngachi chi dejiyo be Kristo chi giyo be Kristo babiko manga hakangera kuchikote ke biko pio ngba chikaru boro bangiri wuri boro ni gurura kare urudu fo gwa borongo biyo aidanga pambolia yugoti sita versi bawe na uwe kuchu bawe na saba miki bihe okwo ukuo gusita jiko heni ya bakare bazigizo ado uru kisati eni bihe woguroko ini tuhe ni bibili mangenya jiwi kisachiru wakure ogwa kare kurudu alio amiki chichiwi kusende wovurumo na bafa pehe ho sina woni be bakare yuge mangbo turuki gwari wakan waraga ho ini kan heni ikigbishi aba gangara dunduko na akisangaro go baha abakindo zigino na agbia na abaro chili vura na aboro kumuko akanga na araniri iki onko chiyo kushimbiayo na adagba gwambia ngaga aba gangara iki afo aba gangara na ambia oni chiwi ku awururani ki onkorani chibangiri guko no sungu awuru mbata bakindo na begu zinga ngaga wuri kandoro bombiko gubakerera gongaga gayo zinga sida darengbe karo amina guregbo kura aboronika yambe Kristo
kiduna ngbara go kini njangi na kuye ka batasara agwa kuruyo ni ka ora beko in ka duna bakare gunde na kiki igbe bombiko ogwa malaika ngoguyo mboli afu asunge fuyo ni basasa gokura ko sa ku ukuo jiko hengo guna na dada biringbi na dada gbogbo na pai zogino ku ukuo ho biringbi ki uka rogo kurumbu beko kuzegino kulio gwa borongo guyo aidanga pamboliya aborkidu wangbarawa akaza kigbali ngbeli ko na abodunduko apaki ni mungi alke bienga sigidaro gugu gene yonga gurago biane ye uru nka sachiru ni bihe kadu ni bibliye cha hansangara gote diwi a wa hansangara gote akale kurun ka okari okana kwengwa wa kwengwa na wo bewege kini chichiwi wa akale kurun ka chwalio bozigizo ni kamanga ba pai ni kamanga ye mumboto no ka gbari ki kan chiro wa kana kan waraga ona gya wene nga ki sanga na ba gangara na gbari rogo ba ha bishi kusayo ono mona ki sanga ta gezira agwa kora kono ka disappear agangara hin bishi rogo ba ha kusayo agwa burudu kuna nga kikinti ki pa buru nga giza gino yore abakindo agbia ira kumu zavera akanga davero gwa burunga duna raniri gwa burunga free man adunga na pana akora abroya yo dunu kuna boyo ye ni kama ngawa ini ka onka chiyo kuchimbiayo ye ka onka chiyo kushimbiayo ki yomba bagangara chi ka chiwa kuliyo ka dedeyo chiruka kebi Yesu ni bangaliyo ini ka yamba ambiya nga chika chiwa kulira ka okara ya da nangbe ka rurugu uru ngaga gamboli guru ngaga ga Yesu kulinga guru ngaga kujinga ka ko bakale jinga onumo ino Yesu ye kwadunga kwandu sunge gani bata ikisabya ko kini sukujiko kini munjiko na gwa pangogu kwa karaga pachi papa haya ombiko apana alegwa ho gingagu ko yere kunuka yenga bakindo na agbia ni digi soho adezile Kristo rogozia jakeka payo ni dunguyo ngoguye na frachi papa yego Yesu gumbaha ne ngba ko ngo ko yeye brewe nebi Yesaya kwa majiko ni gumbaha abawuliki Yohani na Paulo ya magumbaha na amalaika che ikikeke frani rogo jaja keke payo na anatangba na nyale mifaboro fa zande nga Yesu nikayeye brewe oni tungushigia pale faboro dun ikihe kimbaka dichiyo kagbia wuri mboli ko mambida kaye ko ngojimo bakare tambaha ya chipobi mo gi video le da chikina yanga daha gi channel logo YouTube nga bukuyo rengo Truth and Earth midunga wuli namu Paul Jerome Dagono yo bangbanda baligo agbate mina yambiro nga mukparakanga gi video le fa boro dunduko mboli fuma ko foro